men sizni to'polgan men to'polgan men. Biz to'polgan qilamiz. Yo'lga qo'yasiz. Жоқ, тақатта. Фиксировать работу. 1 minut qarmasangiz, olinasiz, chiqarib o'ylaymiz. Qattiq o'ylaymiz. Анда наркология, спирт içimlik içkenliğinizde tasdiqlash uchun narkologiya boradi, aka. Mayli, жаздым, маған өзіме жаздым, лично өзіме жаздым. Sizga javob qo'shib so'g'in bu. Өзіме жаздым, mayli. Кафеден chiqib туған күнім бүгін, байке. Kim Mayka? Нұрбек байке. Около 3 часов ночи водитель этого новенького минивэна то ли спешил куда-то, вздумал проехать на красный свет светофора. Увидел, что сзади едет патруль, дал по тормозам, но уже было поздно. Переехал через стоп-линию и остановился на пешеходном переходе, а это уже нарушение. Да и водитель вызвал подозрение у патрульных, решили проверить, все ли в порядке, трезв ли водитель, как-никак пятница. Но остановить получилось не с первого раза. Yo'lga qo'yasiz. Жоқ, тақатта. Фиксировать работу. Мужчина вышел из машины, представился чьим-то братом, увидел, что не сработало, пришлось доставать документы. Машину ночью было, шайбу ночью. Шайбу. Уже счет. Ол обязательно допустим. Есть сообщение от 50. Qayerga boribsizlar? Qayerga boribsizlar? Uyga? Qayerga boribsiz? Ya bayka. Адрес проживания помнишь? Адрес проживания. Или які? Ya bayka. Bu demin alkatesтерге үйлеп қойсыз ба? Рұқсат берсеңіз, а? День мотосы. 1 minut qarmasangiz, olinasiz, chiqarib o'ylaymiz. Qattiq o'ylaymiz. Yo'q, андай emas, bayka, qarmangiz o'zingiz. O'ylaymiz. Baq. Alkatестер спирт içimdigi бар деп көрсөтөт. Көрсөтөт. Бирок бул бойло бар, биз тактан текшериш керекпиз. Наркология бөліміне. Өте ешкіңіз біле? Анда наркология, спирт içimlik içkenliğinizde tasdiqlash uchun narkologiya boradi, aka. Katta машинасini tasdiqlaydi.
Старший ким? Старший бізде екеумізден старшийбыз. Қанша киши бар ішінде? Иә. Көп пе? Таксиге қалдыңыз? Шығыспай ақыл неме көрсін, шығып жақтан наркова өтіп уақыт өтіп қалды. Азан. Иә, Красан. Азыр емес амыра азыр қазір. Машина алып қойған. Азыр ол кетті, негізі. Көбілі толтыра. Бішкекте деген күні көп отқан. Жоқ, бірақ азыр емес та. Экологияны өтіш керек бірінші. Бірақ ал айтқан қағаз түрінде жазып беріш керек те наркологтар жазып береді. Ичкен емес те. Жоқ, айтып тұр, айтқан айта береді. Айбек Бәке. Алтын машина. Суммасы да 1000 сом болып, 15 күн жүріп жүрсің. Сен жүрсің, Азыр машинаға отырмай. Отыр. Азыр дейміз. Далее мы поехали в наркологический центр. Только там мужчина признался, что с друзьями пили пиво и даже озвучил, сколько литров. Айбека, вы что пили? Пиво. Все, сейчас заберу. Сейчас заберу. Ну подождите там сейчас. Там же дела. Чисто. Не работает? Реакция. Не работает. У вас реакция. Еще бар. Диспетчер по рации сообщил, в Свердловском районе человека суют в багажник. Нужна помощь. Пока мы ехали до места, по камерам безопасного города правоохранители видели, что происходит на месте. Дос бала алып кет отыр. 8'de болчу булар. Bizde oturgan болчу. 8. Все, нормально. Жил, давай, ты старапет. По приезду выяснилось, что компания парней сидела в кафе. Один из друзей, видимо, перебрал со спиртным, взбунтовался, не хотел садиться в машину, ехать домой. Так его дружно положили в багажник. Безопасный город на мяг найдет, машине слабые. Машинчик.
Жоқ, айдадым. Неге? Мынау бүт жаңа ешмен ешкен жақсы ба? Жоқ, ошоны тексерип отырсыз. Сұрағаннан инспектор бербейсіз. Жоқ, просто жөнінен тексерип отыр да. Мен сізге жақсы эле эскертип бердим. Ооба, сен дос балага керек жоқ. Дұрыс. Анай. Ватын түскен жоқ, не күні ол? Тексерип отыр. Балым текшерет бөліне проверка ошоға рейд кылып отуруп отуруп кой. Отызын. Өзімен айдалам. Братан, өзім адай айтып отырмын ғой. Үйді отырып едім. Жақын болады. Қысылдап атқан болады. Неге тоқтасың? Қайсы правиланы бұз? Правиланы бұзсам айтып отырып машинасам мен. Не дейсің? Не oldu? Ақылсыз осындай не? Ne oldu? Жаздым, маған өзіме жаздым, лично өзіме жаздым. Сізге жауап, ошоны сөзім бұл. Өзіме жаздым. Сен сағат тышушы. Түртім, майлы, өзіме жазсын, лично, сәдетілге жазбадым. Өзіме жаздым. Сізге жауап, тышып көз. Бейме шақырып. Проблема, мен, бұстым мен өзіме жаздым. Мен машина мен дозым болады. Отыр таптақа. Қайсы жерге барасың? Иә. Қайсы жерге барасың? Кейінгі барам. Нарколог. Очень много случаев, когда нарушители хотят решить вопрос с помощью денег, не зная того, что это бесполезно. Представим вашему вниманию несколько таких случаев. Скорая приезжает, скорая помощь приезжает, мы даем деньги. Не, возьми, ты заработай, что ты пришел, чтобы не... Классташ балдары, дос балдары машинаны ачып, қуалап тепкіледі жігіт. Байке, білейін, кешір Қуалап тепкілі одан, мен машинаны тепкіледі. Тек жерде балдар тепкілі. Байке, қаштым мен машинаны. Жассын, мына. Жоқ, мен арыз жазбаймын, Байке. Просто, білейін, классташ балдарымен кесе түшінмөстік болып кетті, Байке, түшінесіңер ғой. Дұру өле бермекпін мен. Байке, ешін болады, Байке, ақсағар Айдақшы ертерек деген мен айдап кеттім, ол тұрмақпын мен жет, жөнлет. Байке, түсініп болады. Байке, білейін, Тепкіледі мен, жоқ, просто, Байке. Машинаны тепкіледі, омайке. Ашық кетсе, Байке. О, просто, Байке. Білейін, түсініп қойыңызшы, Байке. Кабинет шығып туған күнім бүгін, Байке. Кім, Байке? Нұрбек, Байке. Нұрбек, Байке, машина. Арыз жазбаймын, просто, Байке, білейін. Байке, ақсан керек жоқ. Жет, мұндай болады. Мұн, Байке, жауап бер, ертерек айдаңызшы мені қуалап, қармы мен ұтқарған үшін неметіп отам, болуса тұрмақпын мен. Байке, кешіріп қойыңызшы, сұранам, Байке. Туған күнім, Байке. Мен тоқтап бермекпін. Байке, соқтын оған ғой, Байке. Машинаны тепкілі болады, жігіттер, жаспаны қойын, мамай. Байке, оны алып еле кетіріңізші, Байке. Кешіріп қойыңызшы, менден кетсе, Байке. Кешіріп қойыңызшы, Байке. Жаққа, түсініңіз. Оғала болады, түсін. Мен тегін Жоқ, ойлы, Байке. Дос боларым, көтіп, біз отпайым, братан. Қандай болса да, не өзі сауыты, отырыңыз, баса отырыңыз, мақтан отырыңыз. Болды, ал, өзіңіз сөйлесіп Жоқ, жаныңа тоқтап, мен деді, светофордан тігінен қатын неметкен үшін, ұтқарған үшін қачы отам да, менші. Ұлдамырақ айтып кетіңізші дегенім үшінші. Байке, жазбайлы олмады, Ой, Байке. мен таңайым, клиентім мен. Қандай өзі мысалы, пассажиріңізді ары отырғызып қойсыз қазір. Ары отырғызайын, жоқ, отырып берші мен. Просто мындай болып қалды, дег жерден деймін. Балдар мұны сауатты. Анан бұл чырғап келіп тұрған машинаға отырды.
Байке, кечирип койгулачы, Байке. Мен не болгон жигит болгонсуңар, туган күнүңөр болгон, Байке. Ертең бирден кол ДТП болсо сиз жооп бересизби? Бирок бирден Жок, ДТП болбойт, Байке. Кандай болсо да алдыкты 8-9 секунд турат. 9 секунд эрте чыгып кеттиңиз. Байке, бери кечирип койгулачы, Байке. Kimler sağdı şimdi Bayke? Эч ким доо жок, Байке. Кечирип койгулачы. Yaxşılığı vardı. Байке, водитель айтып атат. Эмнеге алдын өтүп кетти? Жок, Байке, бери шаштырдым мен. Менин күнүм, Байке. Каяка шашып Мен Байке, жан керек да, любой адамга. Любой адамга жан керек да, Байке. болсо 102-ге чалбайсың, мына 102. Жок, мен андай көт бала эмесмин да, братан. 500 соп сынып атам, братан. Болот, аркам. Көрүп атасызбы bu жакта? Эмнеге алып кетесиз? Кечирип койгулачы. Кечирип коюңузчу, Байке. Жок, колум карабай кой, братан. Байке, рахмат, Байке. Kayısı göçü? Байке арзыкты көткөнү убакыт эмес болчу. Күтсөңүз. Светофордо турганда Жол эрежесин бузбай айрастырып. Үй номeri çi Bayke? Кечирип коюңуз, Байке, ал жагына. Канча жаштасыз? Байке, мен 23-ке чыктым, бүгүн. Байке, 3 баланын атасымын, ишенип кой, братан. Алды бачы. Братан, дос балдарым менен отургам. Дос балдарым менен колуйдур баштаганда чыктым, сени атырганчы, родной. О, братан, менден күчү кечирип болчу, родной, Байке. О, Байке. Байке, Дивизион колбарасын. Яка качтым да, тигондар волонтер атканда. Тигине волонтер атканда эко. Антигиза бот эртерээк айтып коюңузчу Байке деген качкам да. Болсо жайлы айдамакмын, мен жөн эле туруп бермекмин. Тиги бала такыр коркуп. Байке эртерээк айдап качып кетиңизчи дегенден качып кеткен. Эми аягым эмне болду өзүңүз эле? Ошол дем карабайсың. Өзүңүз эле неме болуп кетип, жол эрежесин бузуп жакка бизге кармалып. Мен тигине Укпаш керек да андайларды. Сен ойлогон. Тим более мас экен, андайлар укпай жүрүңүз. Тигин айынан мен жөн эле А это тоже очень интересный случай. Таксист не разрешил своему пассажиру курить в салоне автомобиля. Тогда клиент отказался платить за проезд. Словесная перепалка. Удалось решить проблему с помощью милиционеров. Почему алар бизге айтпайт да, силерге кандай кылыш керек? там диспетчер эмес, өзүңүз ошолорубуз керек. Байке да заказ берген. Жеке заказ калганда тем более сиз заказ берген эмес. Жок эме, эсен жүрүшү. Мен да. Түшүнүп атам, Байкеси. Азыр эмне бар? Шоту төлөбөйсүзбү? Жок. Шотун төлөйм. Төлөп коюңуз анда, ушул жерден эле бүтүрүп коюңуз. Зачем? Азырча. Эми диспетчерге сиз чалып сүйлөй бериңиз, Байкеси. Диспетчерге азыр эле салып неме кылсаңыз, сүйлөштүңүз? Айтылган эмес экенби? Айтылган эмес. Полностью төлөбөсөм да силер чыгылады. Анан мен айлык алып. Сиз азыр неме кылдыңыз? Төлөп койсун болдуруп калсın. Башка разногласия жок. Байке, сотун төлөп коюңуз. Энди инсан сатына дагы Молодец. Старшина милиции, Арсбеков. Ким? Местан. Окойсың. Старшина милиция Арсбеков, Элистан. Төлөп коюңуз анда, биз дагы мен. 212 сом мына зависать этип биздин астыбызда. Магазин
Акчаны жөнүнө төлөп койсоңуз болот да, эки разногласия кылбайчы. И на этом мы завершаем выпуск программы ТВ Хайгул. Будьте с нами, берегите себя.